Pamiarsa pinaka Cina kasumangkenan pemerintah daerah sejeroning nyokong usaha ngelestarian adat, budaya miwah ngelantur ring sistem pertanian tradisional. Pemkab Buleleng merencana antuk nyiagayang dana hibah majeng desa adat turmaning suba ring Buleleng. Anutin pewaras saking Bupati Buleleng, Nyoman Sucitra Mawasang, pacang ngerincikang dana hibah inucap mangdane sidet kewiguna yang pini becik, sejeroning, nyokong perikrama adat, dreste, saungukuang kewentanan desa adat, tur ngemit sistem subak, pinake tetamian budaya, sani nyokong kauripan keramane. Asapun diketaler, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Nyoman Wisandi Kemawasang, hibah desa adat miwa subak kerencana yang ngeranjing ring anggaran perubahan warsa kali tali 6 likur, proposal kajuang lintangin sistem informasi pemerintahan daerah SIPD, ngewiguna yang akun lembaga suang-suang desa adat Uyadin Subak. Pengajuan usulan untuk anggaran perubahan warsa kali tali 6 likur ring Mei, ditatkala proses perubahan, antuk punike, samian desa adat miwa subak mangdane digelis nyiagayang tur ngejangkepin administrasi mangde SIPD side memargi antar. Tiba inucap selanturnya nih, pacang kesiagayang majeng 106 dasa sia desa adat, miwa 500 ululikur lembaga subak, sanirau saking 300 kutus subak sawah, miwa sata kali dasa subak abian. Ya Seriuli, Bali TV.